Assalomu alaykum aziz do'stlar va xonada sarbamshi. ما اکنون از چی میگن سرحد عراق بر اومده به سعودیه که در آمدیم. در اونجا هم ما چون تیار شد ورقمون تیار شد، کالونمون تیار شد. باید که کالونمون حرکت کنه که اول طرف یک برادر توجی میگه ای برادرای توجی یک اون کسی یاردم هسته مرا یاردم کنیم در یک مشکلی غلط نمیشه کس مرا یاردم کرده نمیتونه. یگون برادر هست بیاین میگه میگه زبون یمنی رو میفهمی هم کسی شما این شفیرمون میگه که برادر نیست خواهره. ای خواهر بوشه با زوری زور میگه بگیریم بیارینش میگه. بعد این شفیع رو اومد گفت که معلمه جان او طرفی چیز همون چیز هفتستیان که مور یک چیز انتظار است. گفتم چی انتظار؟ گفت هم خیلی من گفتم فهمیدم اوضاع برادر. گفتم گفت ایسا که برادر ام کس هسته من فهمیدم. گفتم اوضاع بلند قد بشوره چی میگن مدد جسته ایستاده است یوری میخواد. و من گفتم که روین همون که بگین ایشونی گیزواره بگیرین برای این ترجمه کنن از تاجیکستان تا عربستان. زن پس زن چیه، زن خواندنش چیه، زن گپ زنی چیه، زن باید گپ نزنه. او زن باید کسا فهمه ای صدقتون بشه ما که بلبل ما برادر میسراید او زنش کس باید نفهمه نه. عایشه رضی الله عنها مادر مردمی اومدن از پس پرده میپرسن از اکثریت حدیث های درست و صحیح از عایشه مادرمون روایت شده. او زن باید نفهمه. من میدونم که او زن در گیجو و چگونه و چه خیلی باید فهمن. ایشون گیزالا هم توجیکستان تو عربستان فقط زن نهزد. من که مادرها را دوها را نشون داده در تو عربستان تیار کرده آوردم به خیلی خیلی دست نرود همون خیلی یا که این گونه مردها را یا که مادرشون سخر انجامدگی یا که زنشون پسندشون نمیکنن یا که مهری مادریش دیگه نیستن برای همین جنسی زن بد میبینن. سبب همینه فهمیدین؟ سبب همینه که مرد رو وقتی مادرش مهربانی که نمیکنه مهربانی مادرش نمیگیره بعد در گجو که جنسی زن ببینه بد میبینه. این به سبب نمیشه که مرد زن رو بد نبینه. فهمیدین؟ یگان جنسی زن سخر انجامدگیش که معلمش در مکتب و غمدودگی هم ایشون میذاره. من میدونم دکتر و معلم میدونن که سبب چیست. خب بعد او شفیر گفت که ای کی ایشون گیزا بغیر گپ دیگه دستش کار نمیاد. گفتم قوریو رو بگیریم بریم. او قوریو عربی رو میفهمن گپ زن نمیتونن. پس گفتم پرسین که همون خواهر بازی بیاریم که بیاریم. بعد پرسید گفت بازی بیارین تیز بیارین التماس که ما کارو وزینه. خب ما رفتیم کارش کرده برای بود کردن میگه که بی ofis داریم اجدا ofis داره من ممکن نیست زن ممکن نیست ofis داره. بچه گفتم قانی هم خیلی ای بیو میداره مهاجم حق داریم. خب مایل در اومدیم در اون ofis که عرب اومد همون ofis که گیری بیارین گفتم پیش خواهرتون عقب و اومدم که زمین نگاه داره که عرب این شفیع میگه چی به زمین نگاه داره. گفتم این بسیار چیه با تقوا. گفتم با تقوا خیلی زمین نگاه میکنه. در سوره چی اومده که در سوره لقمان میگه در اومد رفتین نظراتون به پایین پرتو میگه و مردهای بیگانه به زنهای بیگانه نگاه نکنین. این طرف پایین نگاه داره. ای قنچ زن آفرین. بعد گفت شما کین؟ گفتم خیلی نگاه داره. من گفتم شما کی محرم شما؟ گفتم من محرم نیستم من چی هستم ترجمان شونم. خب مایل ترجمه کنین. گفتم این چه مشکلی داره برادر؟ گفت که برادرتون همین خیلی یا که ماشینشون چی میکنن مونده میرن یا که بنزینشون در اینجا خالی کرده بنزین ما رو میگیره ماشینشون قطعی میرن. که برادر تاجیک که ما ماشین با ماشینم از تاجیکستان اومدم تا اینجا چیکار ماشین در اینجا مونده میرفتم با ماشین یاد کردم که میرفته حج کرده میبینم. گفتن که خیر اگر نباشم بنزینش ریزه بخش خالی کنه بنزین مو وای کنه زپرکه کنه. خیر که یک روی تجارت نخنه که از ما پول به دست بیاریم. خوبه برای پیشروی اقتصادی کشور خوب است بسیار عقلی چی میگن جالب است. لیکن روش یافتیم که مشکلش حل شد برادر. بعد این شفیع میگه که این دیگه همین پیش نگاه میگفتم ها این پیش نگاه میکنه. این گفتم دوایت قرآن اومده که زنی بیگانه رو با که در چشمش نگاه نکنه. دوایت قرآن گفتم سوره لقمان امر کرده. بعد گفت که خیلی میلش خوب نباشه رحمت بگی میره بریم چیکار کنیم اگه جو بنزین زپرکه کنیم. بعد بفهمم که فلان جون اینجا میریم بنزین زپرکه کنیم. و برابر اومدیم شفیع طرف گفت که شما میبخشید نامتون چیه؟ معلم محترم ترجمه گفتم فیروزه. دختری من گفت فیروزه نام داره. گفت من گفت دخترم میرم گفت تو زبان ها داخل میکنم زبان عربی و انگلیسی رو دیگه. گفت مثل شما گفت ترجمه شده. گفت من میفخرم که شما همچون زن شما گفت فخری ملت ما هستین. گفت فخری تاجیکو که شما در اینجا کاری ما یگم مرد بود نکرد. من قریب 2 ساعت گذاشتم اینجا گفته هستم هیچ کس گفت با داد من نمیرسم. نه که شما زن جنسون زن نه که
шери нар мегӯянд ки тоҷикоиму мард боре мегӯяд кори маро шумо буд кардем. Раҳмат ба 7 пишти гузаштагӣ. Бинин, раҳмат ба 7 пишти гузаштагӣ, раҳмат ба падару модаре ки мисол ба воя расондан, раҳмат бо ба худат ки ҳамин забонҳоро омӯхтӣ, бо молодес, офарин, қандота зан ки омадӣ кори маро буд кардем. Бо ҳар кас кори ҳар каса буд намекунад. ҳаст одамое ки ба забон мегӯянд ки мо хелиму хелиму хелим ҳавоякӣ ҳар гапа гап мезананд, лекин корро буд намекунанд. Лекин шумо гӯ молодес, омадӣ кори маро буд кардед. Мардонавор шери нар мегӯянд тоҷикои мо гӯ шери нар, бале. Ман корро рафтам буд кардам. Дар ҳамин роҳи ҳаҷ ягон мард кори ягон каса буд накард. Ман таъриф касе ки 2001 ҳаҷ рафтагӣ нависанд дар комментарӣ, нависанд ки дар ҳамун раҳ аз ҳамун Ирон то Саудия ки кори ҳамонро буд кард, ки тарҷима кард. Нависанд ина дар комментарӣ касоне ки бо ҳамроҳи мо ҳаҷ рафтагиянд. Ман дурӯғ намегӯям. Ман дурӯғгоро бад мебинам. Ман мисол ки мардбарӣ ҳамун кори одаморо буд кардам. Бо ҳамин шофёр гӯфт шумо кори шуморо мардҳо, ман қариб 2 соат гуфтам ҳеҷ кас кори маро буд накард, лекин шумо офарин омадед кори маро буд кард. Дар сония гуфт кор буд шиде. И забондонӣ зур буда я. Забони инро мефаҳмида. Бас офарин гуфт. Қандота зан гуфт хоҳар. Қандота зан зинда бош гуфт, саломат бош гуфт, баракат ёбӣ гӯ аз зиндагӣ. Фаҳмидем? Ман волида шудам ки ҳафтпиштаи маро дуо дод, падару модари маро раҳмат гуфт, раҳмат гуфт. Бо аз ман ибрат гирифт ки духтарам мерам вай мекунам. Аз шумо бисёртон аксариятон мегӯед ки зана чӣ хонаниш зани хондагӣ ҷура дорад, зани хондагӣ ҳеҷ кас надорад, зани хондагӣ ба ғайр аз Аллоҳ таоло, ба ғайр аз илмаш ку ягон кас дига қати вай гап намезанад, гапи ягон касам гӯш намекунам. Фаҳмидем? Ман шуморо гуфтам дар як видео ку зино кардан дар ин Россия ку просто ҳай. Дар ин Россия просто ҳай зино кардан. Бинед ки ҷавону ёшамаш зино карда гаштаистанд, касаллоҳи ахира гирифта шудаистанд. Хасае? Бо шуморо гуфтам ки як мард маро мехел кард ки светосоз мекунам, дар ивазаш астағфируллоҳ зино кардан просто ҳай дар Россия. Лекин ман зани донишманд ба ғайр аз Аллоҳ таоло, ба ғайр аз чӣ мегӯянд, аз ҳамин саводум маро ҳеҷ кас раҳбарӣ намекунад. Маро фақат саводум чӣ мегӯянд? Чӣ мағзино бигирам. Фаҳмидем? Афитас. Ба ғайр аз саводам маро мисол аз аввал худотарсӣ, ба дуюмаш ки саводаш зани донишманда чӣ мекунанд? Ҳимоя мекунанд. Ҳеҷ вақт зани хондагӣ ба роҳи каж намеравад. Илм инсона ҳимоя мекунад бо амри Худо. Меяку дониш андар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бадбартар нимат ҷавшан аст. Ҷавшан яъне ки как жилет. Ранги бранжлет мегӯянд. Бранжлет барои ин одами босавода чӣ кор мекунад? Ҳимоя мекунад. Барои ин гапои пастбаланд дар зани бесавод назанед. Уна ишони гузела аз Арабистон то Тоҷикистон, аз Тоҷикистон то Арабистон зана пас зад, кори ягон каса буд накард. Инам мард мисоли зинда барои шумо. Кани ягон мард корро буд кард? Не. Пасданида ҳамто надоранд, якум ҷора мегиранд. Ҳамхай аст? Аммо ҷое ки кор омад, мард барин бояд корро буд кунад. Мард Аллоҳ таоло мард офарида. Зан офарида. Яке ман корро буд кардам, оят Қуръон омадагӣ ку касе ки аз шумо хоҳ мард, хоҳ зан, кадомеш ки чӣ амале кард, аҷрашро мегирад. Мард зан як гуна аҷр мегиранд дар назди Аллоҳ таоло. Гуноҳам кардан як хел ҷазо мегиранд, кори саровам кардан як хел ҷазо. Ина ман кори одаморо ки буд кардам, монанди мард Аллоҳ таоло маро чӣ метиҳад? Аҷр метиҳад. Хеле не ки зан кори савоб кард, аз мард савоби пас мегирад. Фаҳмидед? Мард зан дар назди Аллоҳ таоло як хеланд. Як хел. Фаҳмидед? Як хел мард зан савоба як хел мегиранд. Ман ки кори хуб кардам, монанди мард савоб мегирам. Мардам ки кори хуб кард, монанди зан як хел савоб мегиранд. Ана дидем мардон аз амайдон назария мегӯянд гӯ шери нар дар Арабистон чӣ хел ман корро буд кардам, аз Тоҷикистон то Арабистон. Фаҳмидед? Зинда саломат бошед ҳаматони азиз. Миннатдорам аз шумо.